Utebebu wa ukinyaniria wa ciiraniro cia thirikari urathie na mbere na kwagagia muingi riu ari ihinda ria aciari kurikarika mihuko-ini kurihira marihi ma thukuru. Maya marahanika uyu ari mwambiririo wa tamu ingi na ya muthia ya mwaka uyu gatagati ka wagagu uria urathie na mbere, arutani anene makiuga ni maritohirwo ni mathire maguthie na mbere na kuiga arutwo mathukuru-ini. Schools are least prepared because there has been pending bills in the release of school capitation, and of course the schools are suffering debts right now. President William Ruto augite makiria ma bilioni 18 ni irekereirio kuihoria ithenya ria mathabu ma marihi ma thukuru, kiuga mundu uria uraregana na ndeto eno ena agenda cia kiuteti, undu uria arutani anene mareganite naguo. Hata saa hizi pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni. Watoto wakifika shuleni kesho watakutana na pesa kule shuleni. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools, but our sports check from the principals, the money has not hit the account. No, our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners. Ino ni ndeto ironeka kuhinyiriria thukuru imwe hoka ni gukinyaniria mihango ya mathomo, magitigo matari na wikitiga kuongerera marihi ma arutwo ma thukuru. Arutani maugite thirikari ni ikinyanirie marihi ma 16,856 mugaru na 22,244 uria kwagiriire hari o murutwo. Wagagu uyu urarika mathukuru-ini riri arutwo meregereire kunyotorwo nyota ya githomo makiinikiriria kireka ria muthia ria mwaka uyu thutha wa kuma rutha. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira Duati wa Mwangi.